karon ti don mai karon ti don na vangin rama saberatan min siam thalero ti kha mana lalpa kan hena lo lang chuan ti kha saya sak man kan trong trai lo ka ngai o trong trai o lalpa min mangai tu chung nong be tun huna hian nang ma kan si pe kan ron buk la don cha nangin lalpa hena lama min hi la kan thin lung te min lo nei sa kang chai isu min kan dia la amen tadang ala sak them
Saleo. Tanna le mal somna chiang tin ka don hiani nang phak lo hian ka moi si lo mo nang mangai zwal zeli ni tin hian Thusawi lo adot lên dốc min xiam ra mi chưa chưa cái tan hiani a cha bepsi cái tan chana le mal somna chiang tên cái don hiani nang phak lo hian ka moi si lo mo nang mangai zwal zeli ni tin hian van toai thilom song hi sil quan chul hu ang hian Hakin la don ni tangero pangai re rokui be katani chana le masona siam ten ka don yani nang faklo hian gamoy silo mo nang mangai zwal seli ni tin hian katani chana le masona siam ten ka don yani nang faklo hian gamoy silo mo nang mangai zwal seli katani chana le masona siam ten ka don yani nang faklo hian gamoy silo mo nang mangai zwal seli ala dài thầy ra lên mình nghe timing te
I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Oh, with all my heart, I worship you. All I have within me, I'll give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Ole amasain in zavain tolni jbai vekule tran lam kan lo nei to mai nga tuna hian bible chang toy chair na karon nei lokanga chumi ka chair chungin gan la shil tu kha tran na la loin ring se kan chair nge rom bung ruk chang som ni pathum swal manju thina ani sia pathian thil thlon pek ero chu kan lalpa kristai swazara chuan chatuan nunna ani kan bible chang chair tak telal pang kan za tan mam som sak chero se tuna kan la shil tu kha en ring chuan tran na la lo sai la chuan opening prayer kha helama tang ron nei mi don nia Ole kan tran na la tan i nó kha ka shiat hay labu kalau keng lawa ka shiat karon samai don ni Lord, I need you di hakalaw sang Lord, I come, I confess, going here I find my rest. Without you I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. When sins run deep, your grace is more. Where grace is found is who you are. And who you are. Holiness lies in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness.
Do I pray now? Okay. Let us pray. Our Father and our God, Lord of Lords, King of Kings, Alpha and the Omega, the beginning and the end, the God who's above all that is created in this universe. We bow down before you, dear Lord, on this Sabbath day, thanking you and praising your name, dear Lord, for the manifold blessings that you have showered upon each one of us. And on this Sabbath, dear Lord, we pause at your feet, at your throne of grace, pleading you to be by our side, Lord. When we look back, we see your gracious hand which has been upon us, your mercy that has been on us all this while, dear Lord. Thank you so much. And thank you so much for your grace that has been sufficient for us thus far, Lord. And therefore, Lord, we come before you on this Sabbath day, rest assured from all our burdens and all the pain or the sufferings that we see around. We take a break from all of that, all of the worldliness, and come before you to thank you and to praise your name, dear Lord, and to recall what you have done for us in the past and to claim what you can do for us in the future. Lord, we come before you and bring ourselves at your feet, dear Lord, our families, our friends, and all our dear members of the church. We bring them at your feet, dear Lord, with the assurance that you will place your righteous right hand on them and will bless them and anoint them with your Holy Spirit, that they may be transformed in the Christ-likeness, dear Lord, that they may be blessed to be a blessing to others. Father in heaven, at this time we gather to worship you again and to thank you and to praise you again, dear Lord, with our songs and our prayers and the devotion. And I pray, Lord, that each and every member who's involved in this program may be blessed. May the voice that praises you, may they be blessed. May the one who preaches from your word be blessed. And every knee that kneels at this point, or every head that bow down, the Lord, may they all be blessed. And that we hear the good news for this day and the days to come. And we hear, Lord, things that would transform our lives and our hearts for now and forevermore. Be with each one of us, Lord, throughout this program and throughout the day and the days to come. Be with us and bless us. In Jesus' name I pray. Amen. Colleague program te kan chunzum kal chunzum zelanga tuna Naupang Hun ni lo hong chang von sei du tan sajda lam tang kan hong Macedonia sajda lam tang khan Wilson te Leslie tu nau te Susan ai tau ka nom chuan tuna hun kan hong e chang von sei amal te ko lo chuan an ring thulanga a ina tang mal te mingin ko mai ra ole Wilson kan ko mo seberang sa idon emo pamisay Wilson ka May the Lord watch over you and give you peace. Number 6 verse 26. Kalome. ole kan lo met tuna Leslie tu nau khan nom anom chuan anom lo nya nge rod pu tu nau te khan nom emo ni po nom lo ni jan campus lam tang khan
bell icon na sei don em homlo ni la Sấy sang đầu vi lệ mấy yang. Ôi. okay okay tuna sang vi lam jang sei tur kan em dori site ben benate anom chuan sei nun kan hong e I will say, ta Christopher po sei don chuan siralam seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Matthew 6:3. 33. 6:33. adang kan lo mem dori site benate sang vi chang anom lo nge ka ti zong kan ni pot me se no pang hun chu tuna trong trai hôn kan lo ne nga trong trai tu pui tho du nei te kan om chuan tho na hun lo hong le lo kang o ga lo tho ve lo ka nga u lian Tluanga lampang ami tu na hian ventilation ventilator ka ti na an pe an hmanga ni abuai deuh voin pokanin athilek lek nin an soya chu trong trai pui ngai khop me post covid an pneumonia chu trong trai pui na lian Tluanga an thadon nia trong ring deuh the mo utluang i sei kha a hriat hlei thei lawa zoi lu tuka lian Tluanga kan AYF leader pakhat tuna hian post pneumonia agati post covid pneumonia awangin tuna hian serious deuina omadam do ina ventilator an pe an hmanga chu trong trai na kan thredonia Trong trai pui ngai pakhat karon tho ve tua. Kapu Pastor Arlelto na Aizol Adventist Hospital tu na oma athin le achwa pathavak lawa kar masa le tanghan covid positive mase a covid positive kha adam to adam nuwa achaw angreng hle me min lo trong trai sakton ne tho bel du nei te kan lo mem lai kan nom lo ne nge kan rem chan dan danin tuna kan lo trong trai mi don ya helama tanga top na karon siam don ya
lalpa min mangaya min om preaching tu kan pathian warno pui min nang win ya te chol ni thiang lema te ifate mi he zong mei nang ma be le thi tur min shoi khoma pangin ma sain lom tu shele che win ya te lalpa he chong chai pui ngai te ne da kan chong chai pui le do na kan chong chai na tlong ti tin chung mi lo pom sakam lo atlak sak tur chen ger nge tak me che ni ma sain pulian tluanga selama e leader po ani po Shrisel lo Shrisel na te harsan na te toka chunga de chun nang chun lo dam thoi thine turin chal nimal samna de chun nang chun han burla dam na Shrisel na te lo chang thoi thine turin han puing kai shmo samta dang je sakna te lo nei thoi thine turin nang chun pui kai shmo samjel tu chen an na te chun nang chun han malan som sakin han pui se lang je chun le pastor arlal to na po choplam thalo te nia a thwa a chào ngoi đi te kan lo share khoi takin nang chuan malan som la ikut chakin ikut dam takin nang chuan han khoi tam leng je I chal ni mal som la ani chunga chuan han bur le la ikut chak takin han khoi in han ti damang je or pa khoi takin kan ran dil tak tele chuan midang han ran se lo tam tak te pon amang chunga te po chuan lal pa nang chuan han buana zong zong han har sana zong zong I share kani kan zavai min nom puin kai shon vem tlat la kan program le zel tu te po zavai lo tling ta kan ti pel vek thine turin chu zong zong chu thole pa isa first time gron dil che o kan program te kan chun zom le ngal mo me nga tuna tu soi toy nei turin tlangwal Aben Lalpekhlua lo somang ole akatong ing se the mo ole ani amaso in the vine sabat chibai vek kule voina katu soi tura karon thangchu pathian mangai na pathian khoi na lampang karon se dona voin chu bible chang karon share to dona tu soi deu do ai mai ngai thak dan po milo thiam sak don ya ol heti hian zona zol ve ngai le lungai na te harsa na te mangan na te bedona te kan to changin khonge pathiana om tin mal ngoi ngoi ang ten in se ve ngai pathiani ma mo lai ber kan akal bo sunday ang cheten kan ngai thinin kan bible lo chanti rela mathaya bung som ni pare chang som ni chuan tin ngai te u ke kum khwa in khovel top thleng point in nena kom zelang atia hebrai bung som pathum changa engtika ma ka thla thlam top lovang chia kalpo ka kal san top lovang che atia thon kha jona bung ni chang som par kan mu pe chun pathian chu mangai nani atia malakia bung thum chang ruwa kelal pa hi kadang lam ngai luwa atini Zarovages chatuanga fa pek zali somkwa parwa chuan zolinin tiana ziga he is close beside them he talked to them but they don't understand atin isoi pathian kan bula renga min berenga mase abek ne chang chuan kan shet thin lawani pathian in tinge min bek thin kan ti chuan kan mu manglama tangte pathian min bethya kan thian thate emo kan chung te tang kan pathian min bethya chuan bible atang te po pathian in min bethin ani akaini chu kan har satna kan focus ngor zela pathiana kan thlen mei tur zela ni chuan zarina sei chin sam zela Christians should not feel that they are in abandon of God when they are in sore temptation ati thlemna na sat te teng har satna mangan na kan to changtian ai pathian min kal san to ni teng kan ti tur ani lawa pathian na kan tong trai nga chan puina kan dilanga ani min lo chang mei do ani chuan a sei chin sam zela setena chu akal sonanga ti chuan get semani huana isua vanter kawina ompui angkhan keini po minompui vedoni atiani in mishing te hi kandang lamani ningo kum som ni liamta confession le tunanga fashion chin te khin taila adanglam to ulu tuwa mishing te kum tin te kandang lam chozela then amaro chu achang le mishing te kan lima kan lungai thinani amaro chu kan pathian kan bula omreng tiam tu hi adanglam ve ngai lowa kan bula om zelani ti shethar le chongo chuan Jeremiah bung som ni pakwa chang som khata tanga sampathum kan en chuan hiana se nangni lama kril rupuzia chu kan shesia in hun nu nung to ba chuan be se na petur chawin thil thalo ni lovin chatna ka ngai to asin
tin milamanga kahne na inron Tawngtai anga ka ngai thang cheu tin mi zonga in thilung zong zonga mi zong hua chuan min muang ate ni chronicle panina bung sari chang som pali lo thlelela ka mingpu kami te chuan in ngai tloma an Tawngtai ya mi zona anom dan sual ten hoisan chuan vana tangin kalo ngai thanga an sualte ka ngai damanga an ram ka ti dam leng ate ni pathianin Isaya bung somnga panga chang rukle chang sari te kanan chi zan chuan mu ola omlai hian lelpa chu zong ula anei lai hian kawro mi suak sual chuan om dan sual chu ban san sela mi fello chuan angai tuana te chu ban san bok ro se lalpa hne na kir le ro se ti chuan anin alo khonga yanga pathian hne na kir le ro se anin alo ngai dam na sa khop don sia tiani kan zinga hian har san na tok te mo mang an na tok te kanom mai the ya lalpa hne na tlen la alo ngai tlak sak em ewang che ti chuan mi sualai ngai to sual to lu tuk pathian bo mi ngai dam du to lo nga ti te no mani chuan ala ngai dam du chia ala ngai dam thei che ni an ron Tawngtai chuan kalo ngai thanga kalo ngai damang ati te ka hetiang thu tiam ro pui tak tak ti shereng ila ti chuan kan pathian hi kan sual te nga min thung rol tu ani lawa do theina khat ania khongai na khat ani sam zale pathum chang re le chang som te kan en chuan kan mun kan sual te kan an hoisana pathian lam kan an hoile che hian min lo ngai damanga min chantira min ti thiang lima chandam kan nia chatuan nuna min petini thanga jona bung khat chang ko te galatia bung thum chang re te FSC bung ni changli chang ko te nge thufing te bung som chang som thum pakhat te rom bung som chang ko te jona bung thum chang som paruk te ting te kan clear chuan ting promise ro pui tak taki kan mu thi na ni pathian na theil to chengai sula pathian la theil lo chia bible pathian thu tian te ring la pom la pathian kan bol om rang ani ti christian som zelangu ti toy te kha wena ka se thi tok chu ni se lalpan kan zavain mal min som theu ro se amen Tlangwa Lalpekhlua chunga kan lo me tuna chuan special song nei turin larin chani lo so me Swagin in their
la rin chen tunga kan lo me tuna chon sermon ai thlang na hun kan lo nei tonga tlangwal tlong ralte lo somang ole tun chon hua hei hun thatak min pe a big takin hei ka thian pa Santosh te chung kwa hian min ron soma an mani lak tur ni deuh khan ka hria chuan ama ro chu Mizo tong te angai awang khai na buai thlak deuh nin an hriat awangin an ai o khai min lo som deuh nin ka hria ma se he hun rem chang hi ka lom hle hei ka mel hriat vekin ni an zanin tlaya hianin hun thatak pathianin min pe ka vain ka lom hle ni ti kha kan soi do tianga sermon han ti khan sermon toy te karon in buat se chuta chuna thupuya Mizo tong le sap tong han cho polla iswa last word tin karon da in sha thiam me anga thun nung min an thi dona an soi ang hi tia ang thun nung hi ni min an thi dona thun nung an soi re hi an ngai poi mo thei em a chan chu min an thi dona an mo thu poi mo lo soi don lo ni chu wang thil poi mo tak ani thina wangin an dam chunga entinan an nu le pa ten an thi dona an fa te an hril te kha chu an fa ten an dam chunga ti hlot ling ten du thina ni khatia ang khanin Isu Krista po hianin a thi don khanin thun nung kan ti mayang chu khang kha zirtir te hena hana pe ni chu kan han zirlok do ni toy te in mathai bung som hi panga kha in du chuan lo keu ve thenga mathai bung som hi panga a khanin Isu Krista thi ma thun nung chu oma an ni rup ni sari ti chawa kha chuanin an man to juda phiar ti kha ani chawa mathai bung som hi panga hian thil pathuma oma Iswa soi apoi mo hlom ema avai in karon soyanga ma se toy te ten pakhat na chuan kan hriat thu angin nula thiang him som chung chang ron soi ni chuda chuan a panga a fing panga ti chuan enge an nei vek ti chuan khonwar an nei vek a hei 7 day la chuan khonwar tin te eng zel ro se kan ti te nge le kha sap tong chon ka hre to lo nge sap tong khan ka thei hil de khonwar tin te eng zel ro se ti te khan ta chon enge anin an lo na ti chuanin wanin an na soi phodang anin an na chu mi an ngak ve te ro ta khan an nga kan om ve mo nei tu khan nga ka anin an lo na ve thung chu khonwar tui chung chang a khan ni ta ni khonwar tui kha an chiar lok te ngo helai hi chang ru ka tang khan tin zan lai taka chuan ngai te u mo nei tu chu lo ka le a muak turin lo chuak ru khai tin out thom lo om ta chu ve le chuan nula thiang lim ho chu an tho veka an khonwar te chuan buat seya tin a te chuan a fing te hena in khonwar tui kha min pe vero u kan khonwar te a thi done an tia
ni ma sila fing te chuan ke ni le nang ni tan a dei lovange azwar tu ten hena kal ula lei ve zok ro u tin an changa tin lei tura an kal bo hlan chuan mau nei tu chu lo thleng ta a ti chuan a pe te chu ama nen loi cho ein an lu ta tin kong chu an khar ta a ti omani chuan a top na hai chang som pathuma hian chu ti chuan ngai ven ro u ani le hun chu interest si lova ati ni helai hian ngein an lo na ti chuan convert tui an nei lo ani pakhat khan a te khan hei hi kan zol nei pathian zol nei min hril danin convert chu kan nei vekanga convert chu bible hi nia I thu chu ga ke tan convert ani ti kha convert chu kan nei veka ama ro chu atui kha poimo em a tuna kan Kaihruai tuina ron chiar kha johana bung song pasari chang thum kha chatuan na nei dan chu nang pathian le atir Isu Krista shiat hi ni atia ka convert tu nei dan chi khat chu ni ta shiat tia khanin I kan shiat to me thaya shiat tia hianin chi hi oma hei Obama ka sia ka ti chuan min shevelawa amaro chu shiat na dang le chu hei kan nu ka sia ka ti chuan kan nu le ke chu kanin nei em chu wain kanin sia ni mi mal en shiat na kha khami pathian le Isu Krista shiat na tak in pol na nun in lei chin na nun nei kha khami kha apoi mo a heta hian Isu Krista thu hnung zinga pakhat ta chuanin ngai ven ro u convert tui khai nei lo chuan mo tharau thiang hlim luak kha kan ni lo chuan tuna kan hmasial ang te kan chapo na te sual kan pai zong he are don lo ani alua khat tu tharau thiang hlim kan nei lo chuan hei hi ke ma tan pon ka soi ni kan lo thling don lo tuna emo kan in tianga ma se juda te po kha edi somsari kha history a chon rap thak lu tuk tai ta sana hwal kha kan rianga khalaya po khan pathian thu mang thoin an lo niala amai ro chu enge an chan ti chuan an that chimit ve kan kha khatia ang khana om thein convar nei si in a thu le azia khang chau kha kan pom thein chu Isu Krista khanin ngai ven ro u ti ni watch out te ne mo film khoro u chu wangin in lei china nei lovin athu le asa khwana ring ta te khan lo boy ange ti kha athun hnung pakhat na ne ya panhina chuan talent chungchang kan hmu nei talent kha hei athon thui ka ron share vek longa talent kha pu ber kha oma ti chuanin mi pakhane na pakhata pe adang hena panga pe adang hena soma pe alo let le panga nei kha ni na lo ti punga alo invest sa stock market a te alo ti ya ti khan chumin nuwa alo pungta apu khan alo me mani kha ti chuan som po lo ti punga ti khan ma se pakhat nei khanin lo ti pung lo nan lo phuma kan shave nga thon thu kha chu kalaya khan talent chungchanga hian helai mi pialama chu tianga ngai ventur kan ni rualin iswan film khur tournament ti le chu kan thil kan hun tha le sum te hi khoya ngai kan man nakina chuanin chatuan na ro rel na hun lo thlen huna chuan kan sum tha le zung kan sum te kan tha kan hun te kan man na hi te sakan la ni vek don ani chu ta chuan tuna tang hianin kan enge en kol tu kan ni na hi kan chian angai ni khoya ngai sumi man mo khoya ngai I phone ni man khoya ngai I hun ni man I phone a te khan enge en mo thil sang kha inte na kha om ni ke man karon soi sak thailo sewa ke ma tan pon ke ma pon be me ka ne amha chuanin ege atlan chhezong timeng a phakar deuh zong a fing phakar zong a pathian bel mo kha katum thina ma che en kol tu thuron te ti zol nei zia kha in she tonga kha tiang deuh khan stewardship hi ka ria chen huwa hian ka hun tha le sum te hi ka man na hi ka film khur to ani achan chu pathian ta na ni lawa chatuan thil dei mo chatuan dei thil ani lo kha chon om zia nei don lo ni nakina tuna in hai vur na le in che khol nan mei meya kan man ral thak chuan om zia nei don lo ni kan dam kho chuan na tur chu kan ma mo a ma ro chu
tun hai testimony ka le a chuan hian zol nei na zia khoi lai volume ber ngai ka threto lo ma se ti hian na zia ka kan in le lo te kan thil nei kan property shim a hian tharau pakhat hi a hlu zo ka ni chumi mil chuanin I hun tha le zung mo isum te hmang che ati ni chu tiang ang kan ti chuan nakina chatuan a lo thleng huna khan kan in chhir don lawa ma se chu tiang kan ti lo chuan kan in chhir don ani chu Iswa Krista thun hung zinga apani na chu ni I talent khoi angai man I tipungem pathian lalram ta ni tipungem ti kha ani ta ni a pathum na chu athun pathum na chu ti hian in ziak le a chang som thum pakhat atang kha ni ta tlai hian hei kan chiar lok anga chang som thum pali tang chu min nuwa chuan lalber chuan ading lam mi te hena chuan kapa vo big te u lo kal ula khovel siam tran tirata in Tanna ram buat sai chu chang ro u tlai hian khovel to baro rel na tur soi ni ding le veya khan ke le brahman oma ti hian soi ni karila tramin nangin ei tur mi pe a katuya halin in tur mi pe a mi khwal kanin mi thlenga saruak kan in puan mi sin tira kadam lovin mi kana tanina ka omin kan henai lo kal sia tia hemi hi kan chiar hian in katling lo mema 7 day kan tlin lo na ni ani ka dik chuan hei hi ma se heta hian inge soi ti chuan khovel to paro rel na tura khan Iswa Christian eng mangin nge rawarel ti chuan tan ina kom lai min lo kana ti kha a criteria a measurement pakhat chu ni mo kadam lovin min kana ti te saruak kan in puan mi sin tira ti te chuan lalpa eng mi felte chuan lalpa eng tika nge ril tramin kan hmu chia ei tur kan pek che tin an zota tui halin kan hmu chia in tur kan pek che tin an zota enge to pa chang kha ti tak mevin ka hrila cheu heng ka unau te berte zinga mi pakhat chunga in ti chu ka chunga tin ni ti ta che mai ni chuan a veilama mi te chu an chedongin omro se kum khomai diabola le tir kaute tan an buat seina chuan mikal bo san ro u karila tramin nang nin ei tur mi pelawa ti mo a ma soi chia kha mi pelawa mi kan lava ti kha a soi le ta ni a toy zongin helai hen enge soi ti chuan Iswa Krista khan vanram kan kaina tur ticket aniang chamo vanram kan kaina tur ticket a hian hei hi atel tlat ani khovel to paro rel na oma khan ading le ve om te a khan enge thlir shanna a criteria chenge ti chuan mi te ber chunga thil ti tu te kha Iswa Christian chan pui anga khatia anga mi chan pui tu te le mi kan tu te kha khang mi te kha ni vanrama kai te chu helai apoi mo ke ni hianin ke pol ke ngei po hianin hei hi katlak cham le tu kani thil tam taka chuan kan tha hei trisel na chung changa te thil sang kan tha amai ro chu helai hianin hei hi kan nin zina tur nin ka hria Iswa thun hunung berani tin hei atopa hei chuanin sang somni paruka khan tin chung chu kum khosem na an kalanga mi felte ro chu kum khonun na mo kum khosem na an kalanga ti chu mai di la ni mai atero chu wang heng thil hi kan lak serious angai ni chu Iswa thu soi nu nung ber kan lo ti hlo thin ve nge tur Iswa kan hmangaya chatuan nu na kan nei du chuan Johana bung som pasari chang thuma khan pathian le Iswa atir Iswa Krista hriat hi ani tia ama kan hriat chian na tur chu hai tu na min shil te hin mai ta tuna Bible heta lalpa I o hriat ka du kan ti lai khan Bible a hin thil tam tak min shrila chu hei tuna hian apakhana le panhina kha chu kan hriang ka po kha kai po la improve ka ngaya se apathum na hi karon soi war do ni tan ina ka omlai min kanem tia kha tiang te dam lo kan in mo min kanem tiang chi kha engtin nge ma kan la kang ta khan Iswa Krista kan hmangai tak chuan hei hi Iswa Krista chunga kan tiang in kan ti ve ngai ni tun huna ka ngai tua china helam panga po futsal te kan khela hei COVID-19 te po om chhona ma se futsal khel tur chuanin I kan chuak reng thei tho mo jing kara po amar chu inkhom tur ten Tawngtai inkhom tur te mi vakan tur te chuan COVID kan ti le de ne mo chuan elder te pon tuma ami malin ka engma ka soi chuang lo ma se rongbol tu te pon COVID ania anti de mo tiang khan ma se futsal khel tur te chuan
an chuak thei reng thawa khang te kha I sarkar dan palzam tur ti lampangin ka soi lawa maro chu a thei angin heng ang covid-19 te hi pathian rong bol na thulna tan kan hmang don em ni heta atopa hei Isu Krista thun nung poimo tak tak te hi kan ti lo chuan eng ang khopon lo felila kan fel thon ni mai lo mo chulai tak chu apoimo ka ti ema wena hen ngai tua chiang le ang u hi karon soi dua kan thei angin athia Isu Krista thun nung te hi hlotin tumila nula thiang lim fing te angkhanin in chung khat zelela te chuan talent te kha luang chuak zel bokila sum le pa ya po sum lon na po lotling turin thei to bei tho chung si in luang chuak thei turin mo ma ni tan chau ni lovin chatuan lo om turatan tharabo chandam na luang chuak tam thei turin talent te tipungila hun te kan thiam na te tipungila ti chuanin kan thei angin elaya sarua ka omte puan sin tur nei lote tuna tran pui tur tam tak an omang chung chu kan nei ang tok te pathian in min pol da nanga kan ti chuan he ta mi felte ro chu kum khonun na an kalang ti kha hei hi voina ka thu cha ni mai se pathian in thu te ma som ro se amen Say Jacob me kan lok pui cheu nge ke be se wal tlonga chunga kan lo me tuna hian special song sa turin Gracie kan som lenga hi Banna la ni pa formin ron sa don ni so mang Okay. Min sẽ thêm mình sẽ thêm mà gần sát thầy okay. There's a love song rising up inside of me. There's feelings in my heart must be released. I feel so alive, I just can't help but say about the one who makes my heart beat. I love living in love with Jesus. I know living in love with me. He makes the sun shine in my heart when the way is there. Oh, how I love living in love with him. His presence is a treasure this world can't afford. Each day with him is sweeter than before. He satisfies me, yet he makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that he loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is there. Oh, how I love living in love with him. I love living in love with Jesus. I love knowing that he loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is there. Oh, how I love with him. Kalome. ole nula Gracie chunga kan lom tak zet zet ani tuna pon tur poi mote om chuan pon hun lo hong lo kang banlam kan nei to dona om lo ni chuan tuna
Banna Tawngtai min nei sak turin tlangwal Tluanga so me Tawngtai ngo lalpa min mangai tu Tun Chhawhnu Inkhawm kan nei na zai mangte I thu soi ho na mangte Tawngtai na mangten lalpa nang ma chi bei kan buk che a khongai takin kan chi bei buk na che khanangin min lo pom sakla I thu kan chiar angin nang ma hriat chatuan nun nei nang ma hriat kan du a ti tura min ti te ti kan du a ma se ke mani in sakna kan nei tlem hle a ke mani nun chawa kan ma mo tok chawin nangin khongai takin min hruai la min ti chak chawang che I chol ni mal som na kan ron dil le a min dang te ta na mal som na ni thei turin lalpa nangin khongai takin min hruai chawang che kan sual ro min ngai dam la heng hi so Krista min kan dil amen Banwa me program a toy filtra limom khop mai kha Tluanga te kan hule a Thusawi te kan ngai thale a ro pui limom khop mai anwa me Aben ate una on felbok kha an ti tha khop mai Ole Chhawhnu Inkhawm program try to te ayo in lom thu kan soi le in zawai chunga kan lome lodling ta kan nei wain zawai chunga kan lome lalpan mal som zel chero se